kodwa Macingwana into engiphatha kabi ukuthi uye lapha kwi-ANC lapha yana ngegama lamabhinqa ukubuyele wedwa lapha ku-ANC wahlukana negama lamabhinqa ngabe kungcono mfowethu ubani uyedwa so ibhlungu lento uyenzile okwesibili ubani uyedwa mana-ke awuqale nje ukuyobuza lo mbuzo ukuthi kwenziwa yini uZuma athi uyi-member of the ANC but the leader of the MK uyobuza kubaba qala before ukhulume lento esiyikhulumayo mbongolo anazi lutho uyichazile ngicabanga ukuthi nawe uyakwazi nami ngichazile msana ukuthatha uthando kula Macingwana kwasekhanda ngoba isiphuphu and you are unfair ya kodwa ke musu ukusebenzisa igama lama ngoba mina nge-excessive ngizokutshela mina ngilinde ngikhulume phela bhuti ngicela ungilinde ngikhulume into engikukhuza kuyo ukuthi asale nokuthi ukwi-ANC kodwa musa ukuthi udayisa amabhinqa ngendaba yokuthi ufuna ukusebenzela i-ANC ilokho engikushoyo mfowethu phela akukho okunye ubuhlungu lento oyenzeka kumabhinqa le asale nokuthi udayisa ngamabhinqa kodwa akufuneki manje udayisa i-ANC engeke ayona usiyamba kithi Lungile mfowethu usuzwile umbuzo uzowuphendula maye nayo impendulo maye ngenayo sizolokhoza something yakhala sathi omunye